apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, naibus manen ti bagas tabakay. Ay nawaw, umutang ka pala ang ijay tersena alakay. Di ta pa'y nakabaybayad iti utang ta. Sigurado asaan nga agpautang ni Antim a karidad. Ayun ngagpaiso. Ay, bakit? Anya nga tanoy lako talangan ti daga nga imbati dagiti dadakkel yaw. Ayun anya. Nalawak at dayjay. Hey, gawin, pudnaw tanakunam. Dakkel ton ti kwartata no may lako ta. Oh. Sige nga lakay. Tulungan nak nga rod amangi kontak. Iti kasta, nalaklaka ang makabirok ta iti buyer. Siya kung ti makamu bakit? Pudno ka day, tay nadamag ka benay kaanakan. Anya na damag mo, di karidad? Ilaklako kanumot damat ti dagayaw. Ay nawaw. Asino tinakadamagan nyo iti dayta, anti? Awan mo tinadakdakamat ni manang matet kanyak. Ni Mileng di ta kabang-ibang a barangay tinakadamaga. Napan kanukat ni Luis nga asawa ni manang mo iti ayanday di naminsan ngal daw. Ay nawaw. Ay naglukon da kitang agasawa. Pinalubusan nila nga rod idan nga agnaed iti dayja abalay. Iyako da pa iti daga? Kunak ano ang muyaw benay kaanakan. Ay saan? Ay naman balangan to na ipagayo kanyak. Amangan no di mi mapuutan ket mailako da amin ti daga nga imbati da nanang ken tatang. Hello, manang Kontesa. Oh, imawag ka mat, Benny. Apay ka di? Ay, ilaklako ka no damanang matitidaga. Anya? Isumatin ako na niyan ti karidad kanyak. Idi napanak iti tersena na. Ne, kitaan da ha, tasaan damat ako ko amin day tadaga. Ay, daytang rodket. Ay, narigatin. Amangan no agraman ti daga para kumakadata. Ket ilako da. Ay, mapan kanto man iti ayanda. Mapan mo ibaga, ano mabalin kat awan ko mati mailako. Wan manang, umawag akto. No anya ti mapagsaritaan mi. Ne, anya tiraramidam dito'y balay bakla. Ay, ginakin no nadamag ko nga ilaklako yu kano ti dagadana ng kentatang. Ken, anya ko matiisyo ngay. Nabayag matan an natay dananang kentatang. Ken may sa, da kami tinangasikaso dito'y balay nga imbati da. Da kami matlaang tinagbalin a caretaker iti day taadaga. Ay nawaw, pinalubusan da kay langarudon nga agnaed iti da iti abalay. Kasta pala ti bagayo. Anya ko matibibiyang yu iti dagadananang kentatang. Adamot ang negosyong. Sigurado nga adon ti kwartam. Nimot manang Kontesa, adan ijay abroad. Di yu ibaga akayat yu pa'y ti makibingay kanya. Apay basol mi arimang ay ti biyag mi ni manang Kontesa. Nagagat kami ngamin. Gaputa na saya at ti kasasaad min. Di na kam ibingayanan iti sanikwadana ng kentatang. Kasta? Mayaten ti biyagyo. Nga makiinagaw kayo pa'y laeng mat iti day taalote. Ha? Gamrod kayo talaga? Hay, adakarbangan mi iti dayta adaga. Iso asaan ang mabalin nga ilako yulatan. Ay nananagagat kayo kumamat. Di saan kay kumaamang namnama iti sanikwa nga imbati dananang kentata. Nasabat ko mo di tadalan itay ti kabsat mo ani bakla. Anya ti imay na imbaga, bakit? Anya kumapay ngay. Di na kayat nga ilako taday di adaga. Ay nawaw. Apay kuma. Nagrigriga ta ka ng sapul iti buyer?
Itataaddan mayat agumatang, kontraan na kita akabsat mau. Day tangarod ka lakay. Gamrod dalaunay mo. Adamo bukod na nabalay. Adamo negosyo da. Hanggang kaya't dapay iti makibingay iti sanikwa nga imbati dagiti dadakkelyaw. Unay mo tikas tanga ugalitan. Ay na, uray anya ter aramiden dagita adwa. Mangilako talata. Apay kat asaanon. Ay una! Agruam da. No tila kayat da ter aramidin ta. Kumusta nga ibinay kaanakan? Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mau. Ay! Natangken ti ulo na. No kasta. Ilako dalata. Ay naday tangarod anti. Imbis amulaan da. Saan tatimot sadot dati nang nangruna. Isi mani ti kayat da? Ay nawaw. Isudan tumot laang ti kaasay no ilako daday taadaga. Sa dinunto nga iti papananda. Jak amo kadagi jeng agasawa. No adda ngamin ibagami. Ay na, da kami pa itagbalin adakes. Da kami kano ti gamrod. No para kanyak saan a kinagamrod dayta. Nga main pudnumat nga adda karbengan nyo iti dayta adaga. Ngem no talaga disidido da mangilakaw. Naska na pagbibingayan nyo ti sanikwa dagiti dadakkelyaw. Tamangan no mailako da, agraman ti bingay yu kumakan kontesa. Amo ko no asino ti mang sugsug ni bini akabsat mo. Tapno lapdan na ti panangila ko ta iti daga matay. Asinaw lakay? Kaya ni anti makaridad. Anya? Ni Auntie Caridad ti mang sugsug kim ni Benny? Ay nawaw! Wain, nangag ko kahit na pagsasaritaan da ita lima basang iti paraangan da. Manakibiyang matlaunay dayta nga Auntie Caridad. Bagbaga ang mangki, di ba kay? Amangan mo kaya't naman ti makibingay iti sanikwa dagiti dadakkelyaw. Iti anya ko maaga po ang makibingay, ha? Ay, mumatan ti ugali dagiti gamrod at tao. Ala, bayam, mapanak to iti tersena ni Auntie Caridad, tagsarita kami iti nalapa. Anya ter aramidam dito'y tersena ak matay kaanakan. Very good kalaunay matanya Auntie Caridad. Ay pangaasim, di kaagiskandalo dito'y tersinak si kamatay. Panagkunayo ka di? Ketjak ang ada kayo timang sug-sug-sug kini Benny akabsat ko? Hindi ay, saan akasta matit kaanakan? Saan ko asug-sug-sugan ti kapsat mo? Ibagbagak lang ti pudnukan ko na. Tikit di kunayo, paginteresan nyo matisan ni kwaday dinanang kentatang. Ay nawaw, tasak pa'y tidakas ita? Gamrod kayo launay mat? Na, di ko maipasa ti aramid yaw. Taoray kaskasanaw, saan ko a pinaginteresan dagitasan ni kwayaw. Sika ti gamrod matay, di mo amo ngay bingayan dagiti kakapsat mo. Umay ka no ti bayar into nagsapa bakit? Umay nakita ti daga nga ilaklako ta. Ay nawaw, nasaya at mat nga rod no kasta lakay. Agbalinto matin akwarta day tadaga. Iti sangag bayag. Magatang tamateng nagiti kaya tagatangan bakit? Ay, uwang gayam. Nakasarita mo niyan ti makaridad. Wan, nalpasan. Imbagaklaan ano mabalin sa anon amakibiyang. Nasayat no kasta bakit? Narigat no isupat yag balin alapet kadagiti plano ta. Di ka madanagan lakay. Awanin ti maaramidan ni Auntie Caridad. Ngamin, awan ti karbengan na iti dagami. Imbay ka mat, bede kanakan. Adda ka di manon parikaut. Talagang awan manak nakam dayja kabsat mi anti. Nay, apay. Anya manan akalukwan tinaramid na. Kat no nakita nga danapan iti ayanda. Kat masigurado aday jay ti bayar da. Anya? Panagkunayo ka di, kat husto laeng akasaritak ti bayar da anti. Ipakamukin ko na no niya ti mapaspasamak.
Nasaysaya at pa'y kaanakan. Ipakaawat mo kan kwa na ti amin. Narigat no mailawan nga agbayad. Ken awagang tumatlaang ni Kontesa. Tagawid pa'y. Iti kasta mapagsasaritaan yaw ti may papan iti sanikwa dagiti dadakkel yaw. Ay, unanti. Awagak ni Manang Kontesa inton malam. Manang, agawid ka kumapaylaeng. Apay kumaading? Agawid ka tapag bibingayan tayo ti sanikwa nga imbati dananang kantatang. Tane, disidido damanang matet amang ilako iti daga. Ay nawaw, kat no imbagak matkin kwa na adi na pailaklako day ta adaga. Ay, awan nga ro ti dengdenggan na. Apay, awan ka din igatang da iti kananda, iso aday takinagamrod da manon ti pakpakat da. Ay na, kasano mangamin, di damat amo ti agmula manang. Di mo't lagkulkulong ter aramiden da. Ay, talaga nga awan ti manaknakam day takabsat ta. Agawid ka ngaminan ah. Hello, Manang Kontesa. Oh, hello Matet, kumusta kayon? Nasaya at mat, Manang. Pudno ka di nga ilaklako yu ti daga dananang kantatang? Unang takasapulan mi mati kwarta, Manang. Ay unay kan ading ko. Maan ano ayan, numulaan nyo langan. Wino saan ipaabang yu pailaang. Adan nakasarita mi abayar, Manang. Ken may sa, apay ngamin aya ang makibiyang kapaylaang, kat adda ka matindi ta abroad. Di mo kumamatan paginteresan dagiti sa nikwadana ng kantatang. Taamok anasaya at kasasaad mo dita, Manang. Ay nawaw, uray na saya at ti kasasaad ko dito'y abroad, adalat tamot karbangak iti sa nikwadana ng kantatang. Agpada kayo laki ni Benny. Agpada kayo agamaw. Imawag ti bayar tabakat. Anya timbaga na lakay. Mabalin ka din ang maalat at ibayad na. Bayad nga. Awanan tur urayin ta kwarta. Ay nawaw. Apay ngay. Di na kanok kayat agatangan ay. Narigat ka no. Anya. Kinasarita ka nung amin ni Benny akabsat mao. Diyan ka mo, nonyat impagpagana. Una yun day ta, Benny. Nasayatan ti kasasada. Ito, kaya't dapa iti buminga iti imbati dagiti dadakkel yaw. Hop! Ay na talaga agamrod da kita. Kumusta kayon, Luis? Manang Kontesa. Oh, apay akas la naklaat ka nakakita kanya? Ay, kwa. Ay, saan mo ta? Di umot ngamin impakpakam mo. Nga itagayam ti panagawid yo, manang. Sa dino tayan ni Matet? Kwa, nadapay la iti silid may manang nakaturog pa'y. Alas 10 ni agsapa nga nakaturog pa'y laang? Awan ka nung ngamin ti aramidan na ita, manang. Ay, manang, agtugaw ko pa'y lang ah. Tama nga lak iti inumam. Saanan, Luis? Nagmerienda ako nita, iti ayanda Benny. Ay unay kan Matet? Kastagayam ter aramiden yaw. Awan ti kunayong agtrabaho kayo. Manang Kontesa. Day talamat maturog ter aramiden yaw. Kat no awan ti kanan yaw, ti dagada na ng kantatang ti pag-interesan yaw. Kasta? Naa, di ka kumamit agsao akas ta ama ng Kontesa. Nasaya atin ti kasasaad yo. Ita, kasta kayo pa'y. Ay, di nakpagsasawa na kasta Matet. No narang ay man ti adda pa nagbiag mi ka ni Benny ita, day takat gapo ta nagagat kami. Saan mi anam naman ti itiddananang kantatang? Ay nawaw! Anya nga ro ti kayat maasawan, Manang. Nadamag ko kat ngailakla ko yu ti daga ang napanawan dagiti dadakkel tayo. No di yo kayat, di saan laang. Kukwayo amin nun. Gamrod kay kit diha. Si kamot nga men, ti kamali, matet ka anakan. Kat, pudno mat, anti karidad. Adan ni Manang Kontesa ijay abroad.
narang ayon ti panagbiag na. Nimat bene, at damat tan ti bukod na abalay ijay sentro, at pa yung negosyo na. Kat, nubak nang da, anya ti kayat mo asawaan matet? Hay, jak maawatan, no apay akayat dapay laeng ti makibingay, kadagiti sa nikwadanan ng kantatang, tinagamruden ti kastang aramiden daan ti. Ay na, matet, pasensyakan ka na kan. Ngampadag ko na kat si Katigam Road. Di mo kumabukudan ti kinabak na nga imbati dagiti datakkelyaw. Oray no nasaya at ti kasasaad dagiti kakabsat mo. Ibingayam lattay da. Ngamin, dayta ti maiparbang. Jak amo anti. Kan maysa, nagregregatan dagiti dadakkelyo dayta daga. Iso ano mabalain, kat di yun ilako. Mula anyo kitay. O manang, adto yung ti titulo ti dagadanan ng kantatang. Da kayon ti makaammo. Kunak man no kunam nga alaamon ti bingay mo tapno mailako mon. Saanin manang? Umanayan kanyak ti balay at tawid ko. Sigurado ka kaday? Wun, makaammo kayo matan kinibening agudwa. Tapno di yu ibaga agamrudak. Tabi no kudak ti sanikwadanan ng kantatang. Ay na si kakit di matet. Mabalin nyo lat tamot amulaan day ta adaga. Ang pangaasiyo ko mata di yu ilaklako. Day talaeng ti pakalaglagipan tayo itinagregatan day dinanang kantatang. Amangan mat no. Napagsalitaan min ka ni Benny ti may papan iti day ta abanag ading ko. Palubusan kayo magmula ngam di yu kumatagikwaan. Tarumbang laeng apagbibingayan tayo day ta adaga. Kang runaan ti amin, di yu kumailaklako. Kinagamrut kat intay liklikan. Taday ta ti mabalin a pagrugyan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.